Imagine like Tinder in that. Imagine if you had to put on your profile, hey, like, you know, Nate, 32, Māori, loves Te Reo. If you don't, just good. Everyone's all taken up, so it's just like, you just got your cousins left, so that's not that. We need to get out of that. Hiaha pia te oroko hanga o tēnei whakaaro, me Moe He Raukura. I ko te oroko hanga mai o te rā kōrero. I puta mai pia i te whakapai, me nā i rua ngā mātua kōrero Māori ka kōrero Māori te tamaiti. Me hoki pia ki te kaupapa o te iti whakapono. Me whai ko ngā mei māra mana ki te kaupapa, e ū ana ki te kaupapa, kia kore te waka iti toki. He hau whakaaro mo tēnei kianga, me Moe He Raukura. It seems like the quickest path. It seems like if you double your input with two parents, then you double the probability, right? But kari I te pērā. I can see the strategy behind it on revitalising our te ao Māori view. And for some, that's brilliant. Engari, e hara me, moea he raukura. Tētahi o ngā nawe pea, ōku, ki taua kōrero, kei te āhua, huri tuara tērā ki ngā Māori whānui, kāre i a rātou te reo. Ka reo I te whakaiki taua āhuatanga. Ko tāku e ratu ana, ko te moe I te tangata e manawa ana ki te whakarau ora I te reo o tō whakapapa. O tō kōrua whakapapa. Moea tau e hia hia ai. E hāngai toru ana I kōrero ki tēnei ao? Kāore te reo I whakarohia I te wā I hinga hau I te aroha. Engari I te wā I whakatau māua ko taku hoa, ka pū mau tā māua anoho. I whakatau hoki, ka reo Māori tā māua pāhara keke. I don't know whether it's what you want to place all your faith in, thinking that it will work, especially if you're with someone just for their reo, you know, and you actually that fella's stink, you know. So yes, I don't know, I would put all my stock in that. You would want someone who shares a love for language transmission, even if you can talk to them and they go, oh yeah, okay, yeah, I get that, makes sense. I'll help this happen in this home, this life that we built. He hanga hua o te peri ki tangata ki. Kāre anō ai kia pērā. Kua Māori aki kua katoa. I mean, we could do with some more allies. Ko tātou te toko iti, whawhai tonu ana o te kaupapa nei, ana me whai haumi, me whai hoa, me whai hoa moe, me whai hoa pūmau, me whai hoa nei, I tēnei ao. Mena ka moe te raukura ki te raukura, ka puta mai he tamaiti reo Māori, ai wai koira te whainga. Engari mena ka moe te raukura ki Māori ke atu, ka hore anō pia kia tahuri mai ki te ao Māori, kei reira ko te pito mata nui, a tōna wā ka tahuri pia. I know that for me, a principle and a value of mine is te reo Māori, then that definitely helps in that courting process of trying to find that person, you know. Hey, so nice to meet you. Where are you from? Oh, cool. What do you do for mahi? Do you like te reo Māori? You do? Okay, Kapa, let's continue. Kia tai te wā ka kimi ipo tāua no tamaiti. Ka hā otohu ki aia. Me whai tangata wairua Māori. Kua tūtaki au ki etai tangata he raue o rātou reo. Engari anō pia te wairua. Kua tūtaki au ki etai tangata he Māori ake, te wairua. Don't pursue someone just for their reo and forget that you actually need more than that in a partnership. You can live a life through one, but you can't build a whānau on just that, you know. They've got to be whatever you want in a partner. Treating marriage as a strategy sometimes doesn't sit well with others, but for others they're like, yeah, this is what our people want to do. Moea tētahi tangata e mārama ana ki te whakaheki ngā werawera o mātua. Kia hoki mai te reo Māori ki tō whakapapa. Moea tētahi tangata e whawhai hoki ana I taua whawhai ki tō taha. There are beautiful people with beautiful intentions and beautiful actions that care deeply about our reo. And the saying could sometimes blind us to those very beautiful people.